I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Oh hallelujah. Anginibingelele aphinze nginamukele esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. Lekungiyo incwadi yawonke amalanga lesiphiwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Kilome DSC lamhla lisondvo timfica enyangeni yeNdlovulenkulu ngomnyaka wa-2025. Sivula ngembhalo lesiwutfola encwadini yaPetro wekuqala sahluko sesibili livesi lemfica nelivesi lelishumi. Kufunzeka kanje: kodwa nine nibe luhlanga lolukhethiwe, nibapristi bebukhosi, sive lesingcwele, nibantu baNkulunkulu labakhethelwe kumemetela imisebenti lemihle yaNkulunkulu. Nguye lo wanibita ukuthi niphume ebumnyameni nitewungena ekukhanyeni kwakhe lokumangalisako. Nine naningesiso sive, kodwa nyalo senisive saNkulunkulu. Nake naba ngaphandle kwemusa, kepha nyalo seniwemukele. Ligama leNkosi malibongwe. Nawufunda incwadi yaMakho sahluko selishumi uqale evesini lemashumi lamane nesithupha uye evesini lemashumi lasihlanu nakubili. Ukhuluma ngendzaba lemangalisako yekwelwasha kwendvodza letsite lebeyimbumbutse ligama layo kunguBartimaeus. Ngalelinye lilanga ngesikhathi iNkosi Jesu nebafundzi bayo baphuma edolobheni laseJerikho, Bartimaeus abehleti eceleni kwemgwaco acela imali. Wathi kube eve kuthi nguJesu waseNazaretha lona lowendlulako, wamemeta wathi, Jesu, ndodzana kaDavide, ngihawukele. Bantfu labanyenti lebe batungelete iNkosi bamkhuta, bamtshela kutsi akathule. Kodwa Bartimaeus wamemeta kakhulu wathi, ndodzana kaDavide, ngihawukele. Jesu wema wambita Bartimaeus kuthi ete kuye. Wakhumula ingubo yakhe, Bartimaeus waqhuma wasukuma waya kuJesu. Jesu wambuta wathi, ufuna ngikwendeleni? Lembumbutse yaphendvula yathi, mfundisi, ngifuna kubona. Jesu atsinzeka ngekukholwa kwaBartimaeus wathi, hamba, ukukholwa kwakho ukuphilisile. Ngekushesha Bartimaeus wabona. Wancenga iNkosi kuthi imhawukele futhi kwamsebentela. Umfundisi uyaqhubeka uyabhala uthi, kepha lamhla akusafanani nesikhathi saBartimaeus. Lamhla njengesidalwa lesisha kuKristu akudingeki ukuthi ukhale, uthandaze noma uncenge. iNkosi kuthi ikahawukele. Sewuvele usitfolile sihawu. Haleluya. Khumbula lokho lesikufunze embhalweni wethu wekuqala. kuKristu siniketwe umusa lomkhulu singakacabangi ngisho nekuwucela. Kanti nangabe wake wativa shengathi udzinga luvelo lwakhe nganome yini. Incwadi yamaHebheru sahluko sesine livesi lelishumi nesithupha uthi, ngakho-ke asisonzele ngesibinzi esihlalweni semusa, khona sitewomukela sihawu, sithole umusa lotasisita ngesikhathi lesifanele. Ligama leNkosi malibongwe. Uyagcizelela umfundisi uthi leli liciniso lelimangalisako. Asitshelwa ukuthi sicele umusa, sitshelwa ukuthi sesiwutfolile, sekuvele kutfolakele kithi kuKristu, futhi sivele sithathe lokho lesiniketwe kona. Ngakho-ke lamhla uma ufuna sihawu, lamhla ufuna sihawu lesingakanani, udzinga umusa longakanani, futhi ufuna nini. Akudzingeki ukuthi uwuncenge, vele uwubuthe. Lokhu kuyamangalisa ngobe
usikhombisa bukhulu belilungelo laNkulunkulu. Wasinika umusa singakaze sibe nemicondvo yokuwucela. Konke lokudzingekako kithi kuthi sikwemukele ngesibinzi nangekuqiniseka. Ligama leNkosi malibongwe. Amen. Ndawucela ukuthi sisho umthandazo, nisho lamagama emva kwami nithi: Babe lothandzekako, ngiyajabula ngemusa lomkhulu lengiwutfolile kuKristu, nemusa wakhe lomkhulu kakhulu empilweni yami, lowangendanganela kuto tonke tintfo. Ngisho namanje ngitfola umusa wekusindziswa kwetoni emhlabeni wonke lamuhla. Tinhlitiyo letilikhuni kakhulu labaphambukako lababi kutsi baphendvuke etindleleni tabo bemukele kukhanya kwelivangeli lelikhazimulako egameni laJesu Kristu. Amen. Nawuchubeka nesifundvo lamhla ufundza tikronike tekucala, ufundza sahluko se-16 livesi le-34, ufundze kuba seRoma sahluko se-5 livesi le-17, ufundze kuba seFesu sahluko se-2, ufundze livesi le-4 nelivesi le-5. Nawufundza libhayibheli ngenhlelo lokufundza libhayibheli ngeminyaka munye, ufundza incwadzi yaMakho sahluko se-14 uqale evesini lekucala uyogcina evesini le-26, kanye nencwadzi yaNumeri sahluko se-24 uyofika esahlukweni se-26. Luhlelo lokufundza libhayibheli ngeminyaka lemibili, ufundza Matewu sahluko se-21 uqale evesini le-18 ugcina evesini le-32, kanye nencwadzi ya-Exodus sahluko se-18. Ligama leNkosi malibongwe. Besikhatsi lesitako, iNkosi inibusise, nibe nelilanga lelihle. Amen.